Među novim naslovima na sajmu knjiga koji su namenjeni najmlađim čitaocima jeste i zbirka poezije Ljubivoja Ršumovića "Ršumovanje od A do Š". Knjiga je od Udruženja likovnih umetnika, primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije dobila nagradu za ilustraciju. Azbučnim redom od A do Š niže se više od 100 pesama iz Ršumovog vedrog kosmosa. Knjiga počinje stihovima "Aždaja svom čedu tepa", a završava pesmom "Šta jede mala Ala". Izbor antologijskih pesama dopunjuju novi stihovi. S obzirom na to da u Ršumovim knjigama nije bilo pesme čiji naslov počinje slovom "dž", nastao je i Dživđan. Dživđan, vrabac modro siv, umislio da je div, zadžakala jedna kreja, čuti, miruj šako perja, hvali Boga što si živ. Ilustracijama Biljane Mihajlović pesme su dobile još više na svojoj vedrini. Njegove pesme su vrlo inspirativne i onda je bilo teško stati sa crtanjem i odvojiti dovoljno prostora da bi mogao da stane tekst. Mi smo imali po 3-4 pesme na toj dvostranici i one su povezane po naslovu nekim azbučnim redom, ali je tematika različita. I recimo imamo Aždaju i imamo Ako želiš mišiće, to priznaćete prilično se razlikuje. To je nekako trebalo uklopiti da izgleda harmonično. Knjigu je priredio Goran Marković sa saradnicima. Mi smo se trudili da odaberemo pesme Ljubivoja Ršumovića na osnovu svih knjiga, antologija koje su objavljene, birajući najbolji od najboljih, a to nije bilo teško jer kompletna njegova poezija je cvetnik poezije, srpske poezije za decu. U ršumovanju od A do Š uživaće deca, ali i odrasli koji čuvaju radoznalost detinjstva u sebi.